mi tukaendea na utumwa na ataalamu tukaendea na una na imi alama imite nike na mwithikiso kaendea na kwikwatio mani na wima na kana we no women nima ikakuokelia nikwitha nima ni umandi na mwithikisia kila hivi na nikwia kana muthangani vekindu nye nitawa Jarvis Kemoyo wanzio kana muthani wa omundi ina mutaalamu na mwimi unikwitha itwalese mwithikisia ni maja ng'ombe cia iya undu mwithikisia to no mema undu waile kumenengele u na sinisio enda nwenda umana nikwia thenge andi no radio yaku nikena mwithikisia maundu asumo ndo masome undu mundi nina kwete mutaalamu ula uni ukuelezea undu ng'ombe ya iya waile wethia liula waile to nenga nikena mwithikisia kanesa kesio ni chabala wewe vani mitambo ni za Adhiani FM wasa witu inaito tweet live ndeno wa page ita Facebook ila ni Adhiani FM iPhone wasa witu vina witu karibu sana mitambo ni Adhiani. Asante. Na kwa sitwa nitawa Samuel Munao izidwalize kanita muno da wimi ni ango Sam na umwa kwa ni ba masinga panwera mazingo ba baidyo kwa gaiwa gaiwa superstars na ndege na ndege asante tujambelelia kwa mwithikisia nicho kila cha usukumiye muno ambelia maundu ama withia wa ng'ombe cia iya kana dairy farming asante sana nasi wili kake nduni no ka ukethia no ngino ethia kindu cha ku inspire ku kila cha ni inspire ndi no kulika wemini ono nino nie ndi wathia muno ndi wathia muno kwa for domestic use na nona ndi wathia muno no na no ni mando mukuni ugeza ethia no ngukwata thia nena no uye mukuni weze thia ngukwata thia mukuni wako weze umathia ingi ngina ngalita na ila nethia ngutane thia biashara no bado ni nzeo ya kwitha no thia na no thitumie kwaku nundu thia yuthi na chemicals asante na oya ndi voice muhimi ni chao ni breed kwila maybe the best for dairy farming na nikiusa kuwesu nasi pe breed tofauti kunya na tofauti na chuzi breed mwenda wa Jersey Jersey is alumu nini lakini production yayo ni nzeo alafu kila kingi cha Jersey nuka ukethia yayo ni na mauta mazeo ukethia unoka cream ukethia unoka yiki ya kikuni wembokani wiki ndo negezio na nitakapitolia na tela muhimu utona kwa ile ile anaja mbija maundu ama withi wa ng'ombe cia iya nda kwambisia withi ono wa ng'ombe cia iya nende kwa muhimu mukuni museo wina ingilisi 60 wapata mukuni museo na uzu zaidi ano wiki wembeu nondo mukuni zaidi ya mbeu mbingi tuketa akuwa yuko zaidi ambado no waende yana kusia weki ambe unzeo mukuni waku ulinenga ibinde nini wewe ambia the yani na what are the key factors ila muhimi utona kwitha na welo sisi nikendo kethia successful thini wa with your ng'ombe cia iya ikana we successful number 1 ni kusizia breed zeo na wamino sisi breed zeo kino kila kingine kusizia liwa wa mukuni aula no ngwalesia liwa mukuni nono mukuni waleta kunenga leuneza kila kingi waleta kwetha wese nacho nikiwo mukuni uenda akiuneza wewe waleta da wena kiuneza cha kunenga ng'ombe na kitheu nikiguo kitheu na lewi kola mukuni wa ilonewa kiucha la kitheu nondo mukuni wa kwekesa kuwa na wamina kuwa mukuni ukesa kumathia na watha ute kumathia wizaithe ani walika thinani muno nasi main feed ya mukuni na unenge ila itavuta amavia means fodder na kana mukuni wa kwekero meda magusa magusa kana ne pia grass kitodia yu wa mina kunenga kitodia nitwazisiano useo mukuni nondo yenda ameja momu tilangila na utilanga yakibanga una mukuni umwe na utilanga yakibanga lakini mukuni yambe yo twikele na withiwa kamashini nikanoka thia mavyazu na withia mavyazu ukaugethi hapa ikwanangika kwale nundu ni watilanga kila kindu na uya kila kindu mukuni lakini waonenga mavya monju wimyo kula kololo na yakana niki tuwe buko ale une niki ne undevisable mukuno ne whether nikitoja kekiu na ng'ombe thingi inenga okitoja kekiu mukuni twenda unenga wiki wimwe nundu
system ya digestion ndile ya ng'ombe inenge niwo kwa kwethia most of the times mukuni ugita kwetha umya cho lolo tundo mwa ng'ombe inenge kwa kubi mukuni enda outstream wenda igala maisha tembarale asandi na mabina maingi nite uthoa mikuni tukaseka twambirie maundu ama withia wa ng'ombe ici aiya tia mbisi dairy farming mwimi akathia akathoa lakini uyuko thiwa mukuni ucio nukwie nita maume kwala makwata indu icia kana ng'ombe ici aiya na mwimi atono masiana na mwata kana atono vaccinate kana kusanzata sandi itwasi mukuni nwalite kwitha uyosisia ndini wa utheu nundu mukuni wa mina kukwata kuya giko mukuni wakwa kila kingi walite kuwika mukuni no kwata wo kwisela nondone bala walite kuthambasia mukuni waku nondone lote ukama ugezethia onetha witindite no uthambio uzethia choki natinda kikwata ngita muno nundu wa petula tuki tukarwa kwatanga mukuni na pezela wo muthuku wa oisela ndini wa nondo cia mukuni na ikwata system yonde aria na mukuni waku wikwa kila kingi walite ku vaccinate mukuni waku how frequently ndi walite ti kila ibinda nundu liwayo no ka uya ula wa sokoni na wina boosters mbingi ugaza ithia mukuni waku we sawa na uyuko tewa mukuni ugayo gethia ni wanengi we vaccine lakini zazi o ndi mukuni kila mwai walito unenga ndawa cia mino ondo mino yo ndugu mukuni utono manata kana mukuni waku ni healthy na ndio ya risk not all nodi mukuni waku mana yo number 1 na production ya thia mukuni waku ambandu a wiki ya meu thia ya to there ko amba umaza lita 10 tozu hapo uyumya lita 10 kila muthenya ugeza ona thia thia no ito mana betha ina zingi no lengeleta kunenga kabuzela thia ni nuko gogethia mukuni waku kwacha ndo na wewe active ona wewe wabingwa nomba ikosisi wewe eti waku mukuni waku ina stress kila kingi waleta kumana mukuni waku ina thina ukethia bayo lwake sithe mawi ya wileta ungamite kana kusanwa kila ndo rade na kusanwa kana mukuni waku ya nanja waleta mukuni waku ya nanja nondo wewe ya nanja no enda mbeu kana be bando wina thina asandi na nita maybe dini wa wodi wa ng'ombe cia iya ni challenge ze ko ile to komana na sio kana muhimi wa ng'ombe wa ng'ombe cia iya na unikwenda kwambia kana wina sio lazima komana sio. What are the challenges? Challenge number 1 kila me ni uko gogethia mukuni waku liu wivo kana balo kwata liu kambani gitothia ni chumie nundu no gogethia ndwina enough feed kila kingi utono kwata challenge mukuni watia muthukumi na muthukumi ile onenga mukuni waku kiego mukuni mane wendere umenenjia milk yani the hygiene ya na mukuni ata how do you manage ukethia kundu kungi ni makite nomba yetimba ki how do you manage that mukuni waletekala bandu batheu nomba ya mukuni daireta mukuni wikinanga kiko mundu wakinanga kiko no wa mao na wa mino wa mao mukuni wikaunga moye na mukuni uzu we at risk no kwa kila kingi mukuni yaleta kuwewa kana ko wewe isua ko mukuni waku ni waleta waketa kashendi nesa ukazeda we bandu baseo kila kingi ni bala mukuni waku kuya nomba nesu nwetela i-raised ukazeda mukuni waku udoze kunimanya ngingo ikati 90 degrees mukuni waito kumanya ngingo ikati 90 waile kwikala wijara wile twaze no 130 yewezeda ngingo ile tatambukira uzale tayo konza ko ule wagwera twabwikira bandu mukuni utona ita utakumana muno. Asante mwidhikizi ndi no metambo ya ADN FM what's video naito twende na uneni aindi yulua withia ng'ombe cia iya ni kwa jana wende na ukwata kindu vami tamboni ya ADN FM twende na upia ketha wene kulyo twende live ndino page ta Facebook lani ADN FM ifene what's video naito ete kulyo ya kumwidhikizi ana ndo kwetha tuyo songia vami tamboni ya ADN FM
wasa wito vina wito na ndino wa nimeno ya ngombe sia iya neta mistakes si kuile si ka wanando muno maybe ala me kwa melelia widio ngombe sia iya na mistakes ito na kwa fuidiwa asante. Mistake number 1 ni uko kwa kukethia mundu ni wa mukuni na etha na ngombe ingi na ibingwa nize na ngombe ile ingi mukuno yenda kudululu ayangi ukethia ambaye mena mukuni na ono musamba mundu ni wambia ovunga ayona nundu ina vina we at risk kwaze mukuni wako kwa mukuni yenda kutumiwa u mabina maingi nukona mabina maingi nukona mukuno yoka mundu akambililia nema yake ya wide wa ngombe sia iya na wide ngombe sia kuja iya ni kweza tuima nema ya kitumi nike na mwemi akwate vaita ba ni maneno uka manata kana no kwata vaita. How do you keep your records? Asante sana. Siwala wa mina kukama muguni wako ni wale tandika waka maria ya nata na niri ya nata dila watu miya kwaku ambao kama for example muguni wako ngama lita 10 na kenda kazi 10 ju amane do miya lita ile kwako lita omwe kwako lita kenda ngudhiota na lita omwe o units lingi 70 kwa uni ukanise muguni wako kwa mzena wiya kiwango kia nata weyambai kakunila ka kilo 50 kala wongelela ali uni wa mukuni kana undu adhiya sokoni wikakwata angilina na iya muhimuima kuno waleta kusisi okazeta no ngino the records mukuni waku wete chao na mukuni waku unengete dhiya ya nata kabina negalawa kama dhiya yaku na wenle na keep records ni wala dhiya yeto kabo sekana ulo wasia na what are some of the challenges iloko manana zebandu no. Asante sana. Ediyo tesa sokoni kana ngethia pia no alameze yakwa ukethia pia no wen menda lita 5 aende alama lita omwe na twazia ndino wa biashara ukethia mundu loku wa yingi at once the better ukanenga na kusokoni challenge kiloto no kwata nundu kaokethia kwikundume iya yuma ya mukuni lakini bezi ndiongeleleetwe nondo ya imi kana mundu ya mundu tsimekwenda iya leo mayona to yikiyo uno nginogetha we mwani yegiwe kiwo tonya zinda no bani tonya zinda izo challenge lamo kwa manana tata time na ni andi wazie kutono nanga maybe mundu wa mwika wibandu ni kwenda kuvenja in ndino wa widio wa ngombe sia iya ikila na ita kutapia mundu kwenda kuambisia ino chambe waliteta wiona kigu panda kitodia bandu either uzini kana amba wiona bandu bingete kigu ukabanda kitodia nikana ukamanda mukuni na ize nongi no ya nomba ya mukuni wa ikala by the way ile kwata nomba ya mukuni nomba ya mukuni aiteta kuma muongo kwa mukuni de futi ile nikana uke amba wikitete ne bati baina zuwa ibe wa mtu ya mwingi muongo ko na nomba wale taki ya mitindo wale taki ya they close yonde na ilo miaka na bia round kana ile kwa mbona akanebia round no akevuti ile mbado nebia abo bango deki ya miti kuze ya mukuni we nanze benze opio nondo na bado nondo achogela cha gubo kuze ya mzebe ya bitelabu yiti yamo kengene jo mundu muiga ile iranyo kila kingi mundu wale wa muiga wale takwidha nacho wale takumana nkusisi ya mrindi lanzeo mundu wa mwika azize mrindi zeo nikananda kaide mukuni ethi munenga lita ile umana hata the best breed ukawgedia some farmers ni maiso ko ne baya ni mabo mukune naweza gedia boywe bola na boywe lo mizilo yure no mukune akagengo bazo koni ato no manata kana kweli adowete ethani waje wethide Jesse kila wishwanga ni eno just da nakala iliu chapati kila breed ukawgedia ndo ndola ile na wa mina kuwezu the ile dio ezu the ile chapati kana ina matwato ama hiyo ukaogethia mbrindizo nyanzeo na iwe ndamba dokathi kuwa kwa mundu withana mukuni kauga wa mundu kasauka mukuni nikana nukaisokoni kukirazia wendo mukuni no yiwa kwi mundu ukaogethia mukuni niwe kiwe mbeo ileta ya mukuni lakini uzeri wana ta mukuni asante na otuimeno kelele mondo yesam nikana ijuta imi ma ngombe sia iya ne chawo mukona serikali ile kweka
kana maybe other stakeholders twaje NGOs na makundi yake matema serikali umutethesa ku increase your production thini wa dairy farming kana thini wa withi wa ng'ombe cia iya kumithia nyingi kila twalete unaita ukulia tuketha na machine ito na kwetha izo no solve thila thija ukaitha ikasovya kila na moto eta angi kana tukasukwetha machine value addition tuketha na machine isu kuzaithia mundu na thina na kwithia mikuni 10 lakini wethia mikuni mingi ukokethia thija juza kwamia ya kila kingi ndase luwa waindo mukuni ukaolo tax wizaidi atu bantu alaba sio asante wikisia nindi wa mitambo ya Adhiani FM wasa witu binaito ndina wakilokecha wemi wiki tumidekia kana wende na ukwata kindu no wende na isomya mondo nikwetha na kuyeka na vano ngina mwithikisa kila mwene ndo elebetaite o kambani akenuke na aibingwa ka akili nike na mwithikisia aende na kwijukilia kiukwati ne tuiminukile mundu esam nenda utabie mwimi ndeto yaku ya muthia na maybe imatabi mutandao wa kwa Facebook loto no kwatia galikonisu nikiatuminie kitu asante sana ne mwimi nale to kwatikana ndini wa mutandao wa Facebook ne ta Munyao Samuel pa inoneka kana ukathi TikTok ukanmantha bau ni wambona na nioneka baya masinga sokoni wa kaiwa pakulia kwa ngosam ni wonwa mwenyuzu asante mwithikisia kila kingine te kuya ndo mamuika anando ala no kuna mboda onela sokoni uzu akaiwa mundu andweli makevanga makawa mukuni umwe na meuma andia leo nuko kethia nukwata profit nundu mukuni umwe yuma lita 10 yuma lita 10 kwa muthenya na wakama kwa chana wili ona wakatia maundu maku izo zilingi mana monza na mukuni waku aja wa zilingi 150 uwe mbesa asante mwithikisia twina kindi sam ndino mitambo ya Adhiani FM wala mwithikisia wa kuwelezende jolwa nema ino ya withi wa ng'ombe cia iya no manda mwithikisia nomba ya iya ng'ombe cia iya ila kwa undu wa ile kwewa undu wa ilo sanzwa ni uko wa ilo newa na utheu wayo na sino mingi mwithikisia ila ende wa kwa ndino wa kelungu va mitambo ya Adhiani FM wasa witu binaito ine zino ngina witha wine kodi no ngina mwithikisia wendo manambenge na pia tu atende na page tu Facebook ya Adhiani FM iPhone wasa witu binaito paundi no comments kulia kumwithikisia na samu no kwetha indi ayusongea kana ulike ndino wa page ita kana ndino wa mutandao wito wa WhatsApp ela mwithikisia WhatsApp ni namba ita WhatsApp ni noti monza ina monza ile thandatu ina noti monza ina monza ile thandatu ina ni batondoka ketha bado wimwimi no enda mwithikisia te utembele watu wandike ndino wa page namba ita WhatsApp noti monza ina monza ile thandatu ina baundi no WhatsApp eto utumwa na ku na tukwate yani nike no na kuende uke baba mitambo ni za Adhiani FM uende na usome ya ende mailemetira ukambani kiuimite nikwitha mwithikisa nitukwenda kiuna kuimite ki mwanandu wangi utethesya ndwangi maende na kwijukila kiukwati otonduwe uende na kwijukila kiukwati ndini wa uimi waku kilungu cha uimi kitumiva mitamboni za Adhiani FM wasa witu binaito kikita ki twithia ni wakatano nyie nita wajabi sike mwenye wanzioka